clear to zong te kalolom le vek chewa raltlan pakhatin amah chhawrtu apu te pawisa Cheng noi som chuang alo ru chhuaka tuna hian amah hi zon mek ani hei hi tak ani em Burma raltlan ho tak hi chu border hi hung dei se kati khop mai tin pakathian ron posne arok sakate dor po chu aron telanga chu po chu ron tilan kan tumanga hethian ron zeka heral thlan hian voin September ni somni pathum hian Lawngtlaiah amah chhawrtu te dor aroka Cheng noi som pakhat Leh Scooty atlan bo pui manala ni lo tak aniam le raltlan buk an ni le to hetiang mi sual awanga mi felin an torve zel hi angai sia aboi thlak te an man huna anathei angberin shena pehlom te se hera thlan hian voin September ni somti pathum hian Lawngtlaiah amah chhawrtu te dor aroka Cheng noi som pakhat Leh Scooty atlan bo pui tuna hian amah hi manala ni lawa zon mek ane hei hi raltlan dor rok chu ani Burma lu toringen Burma zong turin dor nei tupa hi akal police le wile point theito pan chho pui mek zele arkan lammi ni om takani an soidana tin aposto pa henaron posa hei hi atlala kan mu hi ador rok chu ne sailowan CM relief fana Cheng noi ni pe voin September ni somni pathum khan puwan la sailo chuan chief minister relief fana Cheng noi ni achung lut heta poisa hi Australia Melbourne Mizo Association tenen trangkopa cyclone rimal torte pual chomdon turatana concert bo se tranga an mu chote ne ole clear to jong te kalom le vek chewa hai tun tom chu puwala sailo ti thakop maya Cheng noi ni chief minister ne na pe ne en chin lokang thilngen soi ti te Melbourne Mizo Association tenen cyclone remark chhawrtu te pual concert kan ne na atanga kan mu chu ani a heavy zong kan mu chu ani lova kan mu chu zinga then khat ani zo ka chu Cheng noi ni hi kan siam relief fana hian lo takin kan chhawrtu ta so bi pia la ma chuan adang la om te po hi keima sem tur le amun malai lo wat lo la an detail ama wangin tiang hian kan semzai ani atula hian kan chief minister ni fana Cheng noi ni hi kan ane Miss Universe India kumsani somni pali chu top 5 chin ponani to a mor bok ani to boka pakhat na kan theta boka Miss Universe kan mizo nei chun inlan ve top 10 a lang phalawin atla to ne heng mi te hi top 5 a ilan chin te khan nia an mel po athalomin an pian pon alhlome kan mizo mai che inlan ve chun khan an khoison an zo na kha achang them lo te po ani ma na top 5 fa tal te chuan han lang pha sela chuan du thu sam te chu ani vea amaro chu top 10 a po kan la lang phalo chu ani a maso na tur le tran lak na tur kan langa avio ne Miss Universe India kumsani somni pali nei zota ka kumsom boko pa Ahmedabad nula Leh Singha chu winner tan ponane first runner up Pranjal Priya Puangin second runner up Chavivar Tlanane Miss Universe India kumsani sompanga Urvasi Rautela chuan Leh Singha hi crown khumtirna nei ria hi November ni sompor kumsani somni palia Mexico a Miss Universe kumsani somni pali thlanna nei tora India ai oin ain lanang Miss Universe India kumsani somni pali Leh Singha first runner up Pranjal Priya second runner up Chavivar third runner up Sumita Roy fourth runner up Rufu Wiso te narondane